mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele sona sibingelelo leso sama Nazaretha abingelela ngaso athi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele siyatholakala ke la kusikhumbule kuphakameni ku WhatsApp number wethu ethi 0687649969 0687649969 siphinde futhi sitholakala ku Facebook page inanda 88.4 FM Facebook page sikhumbule kuphakameni ibona u Facebook page bethu la besitholakala kubona uma kukhona othanda ukuthi uzidlulise ukudlulise noma uphawule ngakho uzokwazi ukuthi uphawule lapho kulezo inkundla lezo esesikhiphe ukuthi sitholakala kanjani kuzona ikhona iApp yenanda 88.4 FM yakwazi lapha ku Google Play Store ukwazi ukuthi uyidownload uyithole ukuze mawungekho eThekwini noma eindaweni la kudonsa khona inanda ngoba yahamba inanda ifike kompangeni koshowe iyatholakala kodwa ke ngiye ngizwa abanye kathi omunye hayi iyatholakala bathi iyatholakala empangeni kodwa mina ngiyitholi kushuthi kuneyindawo ukuthi ngala ngala ikhona ngala ayikho angazi khamba kanjani kodwa ke thola iApp uzokwazi usithole mawungenayo iApp uzokwazi usithole lapha ya ustream live ma stream live kuinanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi uyithole namhlanje uma ungena lapha ku Facebook uzoyithola iposter yakhe noma ukhona egroupini ka WhatsApp uzoyithola iposter yethu esesiyifakile eshoyo ukuthi Mesabeni uJehova Zizukulwane abantwana bakaNkuluNkulu banophawu lwakhe iluphi lo phawu kaNkuluNkulu esibonakala ngalo sizobe sigijima lapho namhlanje sibheka lapho isona sihloko sethu sobe sihamba naso ngingaze ngigeqa amagula ake ngibingelelise enginabo la e-studio mfundisi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele usuku lesabatha sibingelele sizahleli khona lapho kuleyo nkulumo ekhuluma ngenkosi umqali wendlela siyacela ke osalele nimvuze khuluma indaba kaShembe amen isabatha elihle inkonzo yesabatha akasayichaza umwandla ukuthi hayi usandile umwandla ngiyabingelela bonke abalaleli amen hayi siyabonga siyabona ukuthi akuzwakalanga kahle la akuzwakalanga kahle la khona obengavuliwe kodwa ke sekuyazwakala manje usebingelelile umfundisi wabingelela futhi naye umfoka Mwandla sikhona la endabeni yokuthi uma uyiNazaretha uShembe wayithini mayithi Mesabeni uJehova Zizukulwane uShembe wayithunya ukuzokwenza njani uShembe wayezokwenzani isimanga esikhulu ukuthi zonke lento uShembe uyibhalile phansi kodwa okunye ukubhala kwakhe sike singaqondi ukuthi uShembe wayithini la wayiqonda ukuthini mayithi wayikhuluma nobani makuthiwa ezokhuluma ngendlu kaDingane noSanza ngakhona ayithunyelwe kuyona bese yaphinda futhi yena akhuluma athi zonke izizwe zimenyiwe kodwa futhi wayithunywa endlini kaDingane izinto lezo kufanele sambe sibheke ngoba khambe kuze kudida abantu lezi zinto esikhuluma ngazo now uma uMnazaretha uba nezimpawu ezithile zokuthi uhlukile kwabanye abantu awufani nje nabanye abantu akufani nokuthi ukuze labantu ekuthiwa abasaphili ngaphansi komthetho so umuntu osethaveni nomuntu osesontweni awukwazi ukumhlukanisa kuvele kufane nje kodwa iNazaretha uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ayi laba abantu laba bafani nabo bonke abantu akufanele kungafani nabantu nabanye abantu ngokuba nesihluthu nentshebe kuphela kufanele nangezenzo ukubonakala ukuthi ayi ukwenza kwalo khona something lo muntu angafani ngayo nabanye abantu
sesiyabaza abantu banamhlanje ukuthi banje kodwa lo there is something la kuyena elingafani nokwabanye abantu mhlamba ke siqale lapho mwani ukuthi lento esiphezukwayo uthini wena ngiyalibonga ithuba njoba nje ususihlahlela nje isihloko baba Sambothi ngibingelele kuwe nakuwe mfundisi wenkosi sisesikhumbuzweni sisenyangeni yesikhumbuzo sika baba mkhulu umprofeti umqalo wendlela umqalo walo Nazaretha uthumekile wasezulwini njoba siku 20 nje May namhlanje 2023 mhlawumbe bekumele siyibuza ukuthi njengoba sikhumbula ubaba mkhulu ugagani lokubathiya sisenalo yena uphawu lukaNkulunkulu kaShembe thina amaNazaretha esikhathi njobesho nje ubaba uSambothi yazi la ngeke ngalalela omunye udokotela waseMelika othi Dr. Miles Monroe ekhuluma indaba kaNkulunkulu udokotela lona umuntu onsundu waphesheya kodwa usadlula ke emhlabeni ubeka manje nala eSouth Africa athamela inkonzo uthini mekhuluma indaba kaNkulunkulu uthi umuntu kaNkulunkulu uma ethunywa uNkulunkulu kubantu bakaNkulunkulu uyabe nophawu yabo njengoba sikhuluma nje ngophawu lukaNkulunkulu eBnazarethini isihloko sithi Mesabeni uJehova Zizukulwane nezizukulwane uthi ngoba uNkulunkulu is a generational God uNkulunkulu wezizukulwane yabo so uthi uNkulunkulu mekhuluma nomprofeti empeleni usuke engakhulumi nomprofeti usuke ekhuluma nabantu labo uNkulunkulu esuke umprofeti emthumela kubona so ingakho kuthiwe it's a generational God uNkulunkulu wezizukulwane usuke ekhuluma nabantu kodwa ukhuluma through lo mprofeti lo asuke ekhuluma nomprofeti siyakhumbula nje umlando kaBaba mkhulu ukuthi wayelizwa lelizwe elimbizayo kodwa wayelizwa yedwa engekho umuntu olizwayo yabo lelizwi lelazi lamholela entabeni inhlangakazi lithi ngikuthuma kubantu basempumalanga bayeduka ngifuna manje babuyise ezindleleni abahamba ngazo bafundise indlela yokukhonza ilelo lizwi ke elamhlanganisa noNkulunkulu entabeni inhlangakazi uthumekile kuze kuthiwa uthumekile nje ngoba uthumekile wasezulwini kusukela lapho uNkulunkulu ke uma ekhuluma nomuntu usuke empeleni engakhulumi naye njengoba ngisho nje yabona lokho bukhona ubufakazi bakho mase sibheke nje umthandazo weSabatha laphana kwisandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha ukuprova nje leli point engilishoyo ukuthi uNkulunkulu usuke empeleni mekhuluma nomprofeti ukhuluma nezizukulwane la leso sizwe uNkulunkulu asemthumela kusona sithi uma ubheka nje umthandazo weSabatha mina eSabatha mayibe enhle kwaba ingcwele ithi makwandise kumphathi wenkonzo amen bese indaba naye ithi isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane yezindaba senkumbuzo yokuzila uNkulunkulu usikhumbulile kodwa uma sikhumbule ufuna ukukhuluma nathi uthumela umprofeti ngoba uNkulunkulu wezizukulwana uNkulunkulu lona owazi umlando usho njalo lo dokotela uNkulunkulu lona uyawugcina futhi umlando uyawuqaphela umlando ngisho nezithembiso nezivumelano asuke kade ezenze emandulo akayikhohlwa akafani nathi yabo uyazasho ukuthi ngikuthumela endlini kadingana indlu kadingana nosenza ngakhona le ngikuthumela kuyona uyacacisa uNkulunkulu ngoba uthi abantu bami lapha manje bayeduka yabo uphawu ke lobuNkulunkulu kuShembe olwesibili uthi ukusho lo dokotela uthi umuntu kaNkulunkulu avamisile wesisikhathi ukubheka kakhulu ezintweni zasemhlabeni kakhulu noma nakho edlula kukhona lo kodwa uthi into ayibheka kakhulu ukwakha abantu uthi avamisile ukubheka ukuthi wakhe izakhiwo lezi ebuye ibhidlika noma kungekho wrong kwakhe izakhiwo bangasizwa kabe abalaleli kodwa uthi ubheka kakhulu kwakhe umuntu yabo kunokwakha izakhiwo nobaba mkhulu shawazi umlando uthi
wethi noma efuna ukuliregister ibandla uhulumeni wesikhathi wemvimbela ethi noma efuna ukuzakha izakhiwo zokugcina amanazathi uNkulunkulu zokukhonza amasonto uhulumeni wesikhathi wemvimbela wagcina manje esakha amathempeli ingakho sinomhlangano wamadokodo yebo baba ngoba sesikhuluma ngedokodo lomphefumulo akuyona isakhiwo leso esakhiwe ngosimende ne18 kodwa isakhiwo esihlala umphefumulo esakhiwe ngizwi yes wayibeka nje wayiqeda umfundisi mengidlulela ekuthina ke sahambana ukuthi umuntu masakubuza ukuthi ikuphi ongathi wena uyiNazaretha ngakho noma iluphi uphawu lokuthi wena noma what qualifies you as iNazaretha mengenza isibonelo nje mhlawumbe umfundisi enkosi nawe baba uThabo nabalali benanda la enhlanganweni lezi zepolitiki umuntu meyimember noma eyilunga lalezo inhlangano uba nekhadi ebese kuthiwa he's a member in good standing yabo ngoba uyigcinile zonke ilento izimiso nala eNazaretha ngibuye ngathi Thabo ukuthatha isifungo sobuNazaretha ngoba ngangeke ngibone ngisho ukuthi usalandele kuphameni musalandela inkolo yobuNazaretha wawungawombathi sobuNazaretha umfundisi enkozana noma kwakunjani awumbathi nje ungakangeni ungathatha isifungo awumbathi ngoba wona musuumbethe kukhombisa ukuthi wena usunemvume yokungena endlini yomthimba yebo baba okusho ukuthi into ekwenza uhluke wena sengikhuluma ngami nawe ukuthi usithathile yini isifungo unaso yini isifungo what qualify uma asafika ushembe manje ikuphi mase kuthiwa njoba sesikhathi nje mfundisi sesikhathi ekuthiwa senkokhelo mekuhlungwa ngicathi okubheka kakhulu ukuthi uphawu lobuNkulunkulu ulufezekisile noma usulithathile isifungo mfundisi kodwa akuzobukwa ukuthi ukuliphi uhlangothi yebo baba uNkulunkulu azokufuna kuthina uzobe ezofuna imisebenzi uNkulunkulu ayithuma ushembe ukuthi afika sifundise yona ukuthi khona yini ngoba mfundisi enkosi noma ususithathile isifungo usifezekisile yini imigomo nemibande noma izimiso zisifungo leso yabo nje mengibheka umthandazo wesabatha kuverse 11 uthi khumbula ke ukuthi namuhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheni kwezinsuku zakho okusho ukuthi alikho ikhefu umuthathe lesifungo sobuNazaretha okusho ukuthi engibuka kaThabo ukuthi umuzi ahlukanisile noma umehluko ulapho ukuthi uzinikele ngokuthatha isifungo okusho ukuthi ikona phawu lolo lokuqala ngakho khona nosuku esithi sesifungweni isuku lesifungo baba ngoba ngisho usubhajatisiwe ngoba nakhona ekubhajatisweni ufike ukhetha inkosi ebese uba nesikhathi ukuthi uyongena emanzini uthatha isifungo before ungena emanzini ufike uvume uba nezaluleko nikwazi bese uba nezaluleko ebese uzothola futhi uzothi ungenile ePnazarethini buso wehlukaniselwa ukuthi ngoba wena uyisilisa kunesifungo ke futhi esinye esingena automatically musungene kulesi sekuyisifungo sika 23 uma umama isifungo sika 14 uma uyintombi yasekuphameni usungena esifungweni sa 25 naye incwadi uMshumayeli 5 verse 4 ithi uma wenza isifungo uNkulunkulu ungephuzi ukusifeza ngokuba akazithokozeli iziwula sifeze isifungo sakho ungcono ungasenzi isifungo kunokuba ufunge kodwa ungafesi into ebalekile ke leyo ke iyona into esibophayo iyona into le ngisho uyakule khona lencwadi engayibhala ethi imithetho kaJehova eyishumi la ngikhuluma khona ngesabatha ukuthi umprofeti uMuhammad amaSulmane kwenzeka kanjani ukuthi angaligcini isabatha ethi umprofeti Muhammad isabatha ligcineni wachazela amaSulmane ngesabatha wasethi ligcineni isabatha kodwa angivumi mina senze isifungo noNkulunkulu ngesabatha ngoba
uma ngike ngahamba ngiyazi nizosala linihlule uma ke wenza isifungo noJehova noma noNkulunkulu wangabe usasigcina uNkulunkulu uyababhubhisa labo bantu uNkulunkulu labo bantu ubathwesa icala kodwa uma niugcinile umthetho kaNkulunkulu ngaphandle kwesifungo naye noma ngawuphuli vele nisuke ngenasifungo uthi icala likho alikho ngoba manje vele alinazivumelwano uthi kumprofeti Muhammad ngeke size senze isivumelwano masifunda lapha encwadini ka advocate Mnyando ngithi le uvolume 1 lezi incwadi ngizoyithola la ka 1922 kwenziwa isifungo ngesabatha njengoba ukhuluma ngesifungo la ubaba mkhulu naye wakwathi ukunqaba nesabatha bamncenga baze bakhala abantu ngoba wayilazi ukuthi njani wayazi yona lento yalencwadi kade uyifunga ukuthi hayibo mayekwenza isifungo wathi uyasiphula soba nenkinga hayi bathi abantu hayi siyozama ncike inkosi siyosigcina lesifungo yingakho ke nalapha Nazaretheni esikhumbuza njalo uShembe emthandazweni yonke ethi namhla wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho yonke imthandazo ukuthi wenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho uthi uyahlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho okuchaza ukuthi uyawugcina umthetho kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zakho lapho ngisuke ngiyibopha mina ngokufunda leyo myalelo ngisayigcina yini intathu athi uShemba seyigcina lusakhona yena uphawu uyabona ubuka isihlabelelo usakhuluma ngesifungo thabo sika 118 ithi lalananti ilizwi wezizwe nonke phendukani nibhabhathizwe nize nisindiswe okusho ukuthi uma ungabhajetisiwe ayikho insindiso ngeze inhliziyo yami iziyeke ngizithandayo amen haleluya balekani nonke zoni akakhalela umuntu esogwini somlilo akakho okhalela omunye esogwini somlilo ngichaza ukubaleka nje ukuthatha isifungo yabo angifuni ukuze ngikhohlwe balekani wezona uyiphindeleyo ithi mfundisi wenkosi balekani nonke zoni bese kuthi akakhalela umuntu esogwini somlilo sekusuqedile akakhalelwa umuntu esogwini somlilo konke ngikhumbuza yona ukuthi thina amaNazaretha umlilo uyisihogo akekho umuntu oyothi uShembe wengavuma ukuthi njengoba kuthiwa kusolela indawo zokungcwaba nje sishiswe ngoba umlilo uyisihogo uma umlilo ngenzela ukuthi ngidlula kuliyanto ngoba sokhona sekwathi ngizwe kuthiwa singavunyelwa amaNazaretha sishiswe amanga akakhalelwa umuntu esihogweni somlilo uma kufika isikhathi sokuthi kuyiwa kabhekabeza ulakulele khona amathambo kusuke kukhunjulwa isikhathi sika Hezekeli namathambo amhlophe uma singcwatshwela ukuthi ngelinye ilanga kuyofika la kuyomenyezwa khona manje umuntu umeshisiwe uzongcwatshwa kanjani uzothi mase efika estation ku stage number 6 esengena kufanele ngene umkhokheli angene nesidumbu umthetho omNazaretha angene nesidumbu somuntu kuzohlanjululwana kuzothuquzwa umlotha ngamanzi ebese thina uShembe usifundisa ukuthi ku number 6 angene umkhokheli ku number 6 ngiyakhumbula ilanga wathethe omunye bekwa lapha kabheka bezayo emile umvangela ugina kwavela inyawo egcotshwe lento egcotshwa abantu ezithini yini Cutex kuyona leyo nto kwavela yona kwafanele agoduke mase sibuka naba bemphelezela batshile masubaba ukusisa kwavela ngoba sokubanje iCutex yabanukela yalayisha iveni yabuyele emva ngoba kabheka bezayo kulele amathambo nenyama engcwele akaze kuthiwe ngelilanga kuyolala uthule
yazi mfundisi usasho leyo ndaba ngikhumbuza indaba nje basakhuluma ngesifungo nje ukuthi asipheli isifungo sobuNazaretha ngoba noma umuntu onile ayithi khona ubheka beza wabantu asuke sebehlubukile umsathanja labo bantu usuke eshona emisiwe akabuyi owakhishwayo azongcwatshwa khona khona umuntu osuke onqunyela ukuthi wena wonile esontweni umiswa 3 months uma efuna ukubuya ezongcwatshwa kuphakameni uyathathwa ayiswe kuleyo ndawo ngiyamangala ngoba lapha kaBhimu ungena kunabantu asebakhe phezulu lawo mathuna ukuthi ngempela ikhuphe sikunakile emsebenzini kaShembe khona abanye asebakhe endaweni eyathengwa yasekuphakameni ngoba izikhulu ezinika umsebenzi kaNkuluNkulu aziwenzi ngokukholwa sokwakha abantu baphuza amatshwala benza yonke into endaweni eyathengela ukuthi kugcinwe imithetho yobuNazaretha nezingulube sekuyikho akona lokufundisa ukuthi manje abantu sekuvele kulethwe nombani akusekho lokhu futhi akekho umuntu osonile kushuthi asekho isidingo sikamsathanja sesibona kanjalo thina sesibona ukuthi hayi sonke nongakholwa ngoba kukholwa mina umfowethu noma udadewethu obengakholwa obeyidlela amatshwala ngiyahamba ngomshayela ithikithi athi mayese shonile ngifese ngiphethe ithikithi nanti ithikithi lakhe njengoba esho umfundisi nalo okwavela inzipho uthola ukuthi hayi kokholwa umuntu othile abazali bakhe base bemshayela ithikithi ngoba bathi manje uma seshonile siyoveza ithikithi uyabuzwa manje inkosazane noma uJamangweni fana hlukanise khona into entshe engayazi lokuthiwa intethelelo angathi balwa kanjani ngabheka bese inkosazane mhlawumbe usinika amagama amathathu usinike intaba yepheza wasinika inhlalisuthi wasinika uJamangweni wonke lamagama anama meanings akhona aneyindawo nezigaba ibutho lasezulwini noma sekwakhiwa umuzi wasekuphakameni ewakho uShembe uthi khona endaweni ehlala amakhosazana esipholi wayesiyahlukanisa wasethi khona iJamangweni eJamangweni kunendlela yakhona wayesayibona ukuthi ngeke bahlale bonke eJamangweni ngoba eJamangweni kusuke kwabantu asebejamela usizi asebeshiwe abakhonyana babo wayesethi akubona bonke abantu engize kubona asebeshiwe abakhonyana babo wayesethi ukuze ngivike isono angakhe enye inkambo yamakhosikazi anabayini leyo ndawo izobizwa ngokuthi isendlala idlindoda indlala idlindoda ngoba akazokudla akuthandayo uzopheka izinto okuthiwa kuphekwe zona la ekhaya akazolala njengoba elala emzini wakhe senkambeni sikhule thina endlala idlindoda ingakhali iradio sikhule thina endlala idlindoda ungatholi indoda isihlele esigcikini iveza umkhaba ngoba kukhona kwayo umuzi kaShembe izela ngoba inenkinga nomndeni izolinda namhlanje TV DS kubukwa ngisho mhlambe sokubukwa ngisho amafilimu abantu benqunu emzini kaNkuluNkulu sesiyaqashisa futhi imfundo mhlambe nje ngiyarentisa futhi urentisa maphi nendawo ngelinye ilanga siyofunda umthetho wokuhlala ephakameni khona nalapho obuhlala uvuselelwa umthetho wokuhlala ephakameni asikho ke kuona namhlanje ngiyaqolisa singaphumi kakhulu esihlokweni asihlale esihlokweni ngoba ize impawu lezi athi mefika umuntu emzini kaShembe bese uthi hawu akusewona umuzi womuntu lo umuzi kaNkuluNkulu ubuka ngendlela ekuhleliwe ngayo nje atshethe uyangala yena akungenwa lapho amakhosazane ezwa ngisho ukukhuluma kwakhona uyise wenkosazane ubhuti wenkosazane babukeka abafana lapho awulunguzi uma ufuna ukukhuluma nengane yakho
kufanele iye kumphathi kuqala mayisisuka kumphathi umphathi uzokhipha intombazane ezomphelezele eyakuyise yini edala khipha intombazane noma khipha enye into abayepheza ingoba ngingathi ngubaba waingane kanti angiyeni ubaba lo osondelayo uzolalela ilanguage ekhulunywayo la ukuthi ekababa nengane yini njengoba namhlanje sokukhona ukonakala okuningi kanje kweingane eyibizwa ngokuthi zizalelwe ekhaya ingoba sidedela umthetho ayushayisha ezama ukuvikela izingane zethu sathi ukhulu lomthetho asifuni ukuba ngcwele kufike uyise wengane ongakholwa uyise ulethele ingane la akulethele yona imali njoba isemhlanganweni ufika abone lapho ukuthi hawu khona uNkulunkulu la ngoba nayi ingane ayizi futhi yodwa khona oyiphelezele Thabo angikhulumi mina ngento engenza kushunyelwa ngayo yeah siqala ukuhlala ekuphakameni uvula amehlo ngiqala ukuvula amehlo 1963 bengihlala eSipholi 2023 manje bengihlala eSipholi mengihlala eSipholi auntie sihambe no auntie angixoxe yonke ukuze nimothi ndawo kaNkulunkulu ngempela sihambe siwu6 bonke auntie ababili bese kuba izingane zakwethu ezo4 yeah sabo 6 mesifika eSipholi asiqala ngeSipholi saqala sihlala esikoleni abakwazi esikoleni abantu nokuthi kwakusesikoleni kwakwenze njani abazi sasuka eSipholi sasuka esikoleni saya eSipholi into ebiyenzeka umkhulu wami ubaba ubengazivakashile into ebidala ubaba ngazivakashile ingoba uthi uShembe ukuze sisuke ekhaya inhlangakazi uthi nina amantombazane menithi nicabangela izingane zomfowini kusho ukuthi njalo mongena incwadi ezocela nina ngizayidabula mokhona umuntu ozocela nina ngoba nikhulisa izintandane nizemzini weintandane kodwa sihlele eSipholi auntie hayi ukuthi babe ngacelo babecelwa efika ubaba idabula ukuze bakhulise thina besikhulisele endaweni yamakhosazana mefika umkhulu aziwa ngikhuluma ngomuntu inkosi ilanga eyakhipha intombi yakamakhanya imbumbulu yamganisela yona engakholwa kodwa ithi wena ngane uzohamba uyovusa umuzi walendoda lokhu lengikhuluma ngayo uyingane koanti kodwa kwathi mokukhuluma umlomo ungathethi imanga wahamba ogana umkhulu wogana into omdala akaza aqhuzuke wangena namhlanje zikhona izingane zakhe isele imbili kodwa ngisho la ukuthi ubaba mkhulu ayaziwa inkosi ilanga ngoba njalo mefika enhlangakazi wekhipha inkomo ngelanga khipha imbuzi awonikela kodwa wethi njalo ngoJanuary njalo ngoJanuary wethi mesefike la ekuphakameni alandela umthetho kaNkulunkulu wethi megoduka kumnika ithemba ukuthi izingane zami ngeke ikhulelwe ngoba kugadiwe ukuthi ayikhulumi nendoda uma beye ebhishi noma kudayiswe ebhishi oanti akaze kube khona iphunga kubona ngoba kwakufanele mephuma athatha impahla yakhe adlule kumayibisi kuqala uyodayisa ethi sidle kuhlele emzini kaNkulunkulu wayengahambi yedwa babehamba amakhosazane ahambe ndawonye ingakho kwakuthi mebeboshiwe sasiye singazi ngoba basuke beboshwe bonke okungenani babehlanganiso lawo mashubu beboshela ukudayisa ebhishi isikhathi kahulumeni wobandlululo konke lokho ngenzela ukuthi bangaqawa nje babeboshela ebhishi baboshela ukuthi ngoba lowa marine parade lapha umuntu omnyama sikhule thina engehleli khona ngize ngasebenza khona engehleli kwakune swimming pool yeglass lapha babe dayisa la phezulu mase bebonta amaphoyisa sebalekile bahambe beqalaze bedayise kulowa marine parade kusewu 10 cent umhlaba ngaleso sikhathi ngisho ukuthi ke kodwa ubaba omkhulu aziwa uShembe wazi wami inkosikazi kodwa wayengavela ngene nje bese efike kuphakameni athi uyangena esikhulu uyangena gamanxe umthetho kwangewona okaShembe obonakalayo kwakho kaNkulunkulu omthumile wasezulwini ukuthi namhlanje kungabe sakuhlonipha ukuthi emzini kaNkulunkulu awumi noyihlo awumi nengane awumi nomfowenu kwakwenu awumi nanewele lakhe nazalwa kanye kanye thetho kaShembe
ngoba umuntu odlulayo lapha ya Uyabuka. ngomgaqo uyabuka ukuthi hawu kuyaqonyiswa lapha ya lento uzoyihumusha ngendlela ayibuka ngayo. Ngifuna ukugijima ke manje. Ya. Sengiyanishiya. Ya. Ngifuna ukugijima. Hlabelelo ngithi 140 149. 49. Ngithi uzoba 149 phela. Kuyasaba sitshela ukwalana kwabo. Naso. Kuyasaba sitshela ukwalana kwabo. Ake sivule incwadi. Timotheo 2:3-5. Sikhuluma indaba yokuthi yini ebonakala eba uNkulunkulu. Oqala noma esibili. Ngithi oqala. Timotheo 3:5. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu. Othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kwaNkulunkulu nabantu. Umuntu. Ubani lokho umuntu? Awufunde lapho ungathi usho mina. Ubani lokho umuntu? Ngifuna ufunde wena. Kuthi umuntu. 2 verse 3 iyalapha ku5. Ku5. Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu. Ngumuntu uKristu. Umuntu. Lo uchaza ukuthi manje ukuthi umuntu. Sekuchaza ukuthi umuntu ubani? Yeah. Manje angithi yabona ukuthi uJesu umuntu. Yeah. Ngizama ukufika kule ndawo ukuthi sizogcina sesiya ekuthenini ubuNkulunkulu bukaShemba. Ngathi khona incwadi siyibuzeni ukuthi ubuNkulunkulu bubonakala kanjani. Ufike umuntu. Kuvumeleke ukuthi umuntu kodwa imisebenzi ukuze kubonakale uthunywe uNkulunkulu kufanele ibe ubuNkulunkulu. Vula Mahubo 82. Mahubo 82. Yeah. Inanda 88.4 FM. Uhlelo sikhumbule kuphakameni uThabo kaSamboti umfundisi JS Mhlongo. Kanye nobaba uSandile uMwandla. 82. Yeah. Akuyifunde baba. Usifana umfundisi naleya Deuteronomy 18:18. Ayihlukile. Yeah, oyihlukile. Icishe ifane no Isaiah 41. Okay, 82 ithi ngiqale nje evesini. Amahubo 82. Yeah. uNkulunkulu emhlanganweni woNkulunkulu umephi emhlanganweni woNkulunkulu. Okay. Ubani emhlanganweni woNkulunkulu? uNkulunkulu. Qhubeka. Kuyehlulela phakathi koNkulunkulu. Kuyoze kube nini nehlulela ngokungalungile nenzelela izikhohlakali na? Yahlulelani ompofu nentandane nimenzele okufaneleyo olusizi nontulayo. Khululani ontulayo nompofu nibophule esandleni sesikhohlakali. Amen. Bengifuna ukuthi bazi abantu ukuthi khona uNkulunkulu. Yebo. uNkulunkulu uma phakathi kwabo ukuze kugcinwe imithetho yobuNkulunkulu. Yazi usasho njalo umfundisi ungikhumbuza inkosi ilanga mithi baningi uNkulunkulu njoba ngihleze nginitshela nje ithi khona abaphuza utshwala. Ithi khona abadla ingulube. Ithi kodwa lo wasekuphambene akazenzi zonke lezo. Lo laba abaphuza utshwala akama uNkulunkulu phakathi kwabo. uNkulunkulu maphambi phakathi koNkulunkulu abagcina imithetho yakhe. Abaphelela asifundelena ke manje. Isaiah 41 verse 22. Mabazisondeze basitshele okuyakwenzeka izinto zakuqala ziyini ukuba sizibeke enhlizweni zethu sazi ukuphela kwazo noma sizisweni okuzwayo mokuthiwa sizwiseni okuzayo kuthiwa ke nikhulume ngokuzayo bese kuyafika futhi ukuze sibone ukuthi ningoNkulunkulu yini isikhathi lapho umuntu aboNkulunkulu khona umuntu kaNkulunkulu ubonakala kanjani
uphawu lokubonakala komuntu kaNkuluNkulu okokuqala mekhuluma ukhuluma kanjani ake sifunde incwadi njoba sila azili zophikisana nabantu yeah sizobonisana njoba kusho uPaul uthi ningayeki ukuhlangana nibonisane sizobonisa thina esikutshela uNkulunkulu asizili ukuzokhuluma ngokwakho okubonisa uNkulunkulu wakho ngoba uNkulunkulu baningi mhlambe wena uthunywa uNkulunkulu odingulube ophuza utshwala thina sithunywa uNkulunkulu othunywa uNkulunkulu osezulwini ikuphi okuzodala sibone lokho asifundele incwadi kepha ukuphikisana kobula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe mnene kubo bonke inesu lokufundisa ziqhamukapi le inhlamba esishumayela ngaze itimeleni uma sithunywa uShembe uShembe unemthetho ayibekile la esihlabelelweni asikakasiqedi sesecela emantombazaneni afaka amabhluku angayikhethile inkosi angenze izivumelwano ungenaphi ebhlukweni lomuntu engasenzanga isivumelwano kungako kuphulile wena athe uShembe kwenze ongakwenzi awukhulumi ngani ngakho asizile ukuzobuka umunye umuntu kodwa sithunywe ukuzokhuluma ngobuhle bezulu usuwakhuzile namabhlukwe la eNazaretha njengoba uyawakhuza ngaphandle nakhona eNazaretha awukaqedi tshela umuntu ukuthi uShembe kwenziwa ukuthi nokuthi mene ecala musukuma entabeni ukukhulume ngokungcola komuntu ukungcola komuntu akunamuntu ozothi ngikhetha inkosi ngobukhulume ngokungcola komuntu umuntu kayikhetha inkosi ngamazwi amahle wakhuluma athi yinhle lento yabona ukhuluma athi yinhle lento kade ngilalela ayithathelene isinqumo ungazange umtshele kade ngilalela intshumayelo kaMfundisi Mngomezulu ethi singabatwana bomuntu oyedwa samadodana nomuntu uthi kukusiza ngani ukufika ubuka umuntu uthi usibani mubi mubi kuyangenisa nezulwini lokho yena lo mbona ububi kuyamngenisa nezulwini uma ukhuluma ngobubi bakhe ngoba wena fika uthi kuyena uShembe wathi asenza ukuthi nokuthi ukuzangena ezulwini ufana nomuntu omthunuka isilonda asiqhubeke nalencwadi ibalaya ngomoya obunene abamelene nayo kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso ubani ongabanika ukuphenduka uNkulunkulu akuwena akuwona lokuba iscientist kwakho ukhulume yonke into ukuze aphoxeke ahle kwabantu aphenduke ngoba esehle kwabantu angaphenduki ngoba uNkulunkulu esekhulume naye ingakho sinabantu abathi sebephendukile bahlubuke ngoba sikhuluma sisebenzisa uphilosophy asikhulumi sisebenzisa ukukholwa uphawu-ke lolo umuntu othunywe uNkulunkulu ongena umoya wasezulwini nophawu futhi lo muntu ongenawo umoya kaNkulunkulu mayikhuluma nabantu uma uShembe efika uShembe eseyinkonzweni abakwazanga ukumshaya koweseli usukume asho ukuthi nikwenzelani ukuthi uthi uNkulunkulu ongithumile uthi akungena nesicathulo esontweni uNkulunkulu ongithumile uthi 1 no 2 awenzi zimpala akasho ukuthi nikwenzelani ukuthi akalwi nabo ukhuluma ngokuthunywa kwakhe ukuzangena ebandleni angiqhubeke nencwadi basa kuphenduka balazisise iqiniso basanguluke baphume ogibeni lika Sathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe wena uthunya ukukhuluma ngentando kaNkulunkulu awuthunyiwe ukukhuluma ngentando kaSathane ababanjwe kuyo wena uzoba gabisela ngobuhle bento yasezulwini asifunde incwadi ngithe 149 kuyasabasitshela kwalana kwabo ngiphethe sengiyasifuna ehambeni njengo-salesman ufika akhulume ngeproduct yakhe finish angakhulumi ngamanye ama-products ukuthi hayi bese kuba kuwena uthatha isinqumo athi hayi finish into ethile le product iyabhedela nala ukhuluma ngale azoyidayisa yabona uma ukhuluma ngokubhedwa kweproduct kunezinto eziwu10 yena azazi ezinhle kuyena mungo wangayibala lezi eziwu10
ngeke kodwa uma ukhuluma ngobuhle beyakho uzokhuluma ngakube kunye kanti kona bokushoda kuleyanto okuyimisa yonke lento ebese hey kuhle lokho ku9 kodwa lokho kodwa kuphethe konke esifunda incwadi kuyasaba sitshela ukwalana kwabo kanti kuhle kangaka umNazaretha ethandana ebambene ngesandla babe umuntu munye ukuba umuntu munye yini ukuthi masihlangana sikhulume ngezinto zokwehlukana bese siyakhohle ukuthi noma singehlukana kodwa sinjani singamanazaretha kabani kabhombela sonke athunywe uNkulunkulu ukuthi azowakha manazaretha ibani munye nizothandwa uJehova ningahlali nehlukana nizolahlwa nguJehova thandanani nibe munye nizothandwa uJehova kanti ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana kwanele imzuzu ngesikhathi manazaretha ibani munye nizothandwa uJehova yizani we manazaretha ngenani ngothando uthando lenzani luyabekezela olwethu alibekezela ngenye indlela mfundisi lento oyishoyo ezulwini ngiyakwazi ukuthi ngiyikhiphe mina sengingenile ngoba ngifice lo muntu engimzondayo engase ngithi mina hayi ngeke sendivuliwe isango kodwa ngoba kunabantu engithi mina balifanele ngisho mina ukuthi lifanele abantu bohlangothi lami njengoba sineyinhlangothi namhlanje awusengifica umuntu okolunye uhlangothi lobuNazaretha ezulwini sethi mina hayi sengifuna izulu lalomholi wami kodwa manje izulu linye sizoyivalela thina sengiyayivalela mina ngiyivalela iminyango uthi uShembe sihlobelele nasifundisise kuyasa basitshela ukwalana kwabo wayazi ukuthi kuzoba khona ukwalana kodwa uthi mase sifike kuyena asihlukane nokukhuluma ngokwalana asenze njengasebevunyelwe ngoba sebevunyelwe abantu bebengena bese bebuka ubuhle bezulu bangabuka ungcola komunye umuntu ngoba abazi lutho uthingo awumazi ukuthi umuntu lale bathini noThixo wakhe uthi mayiseyedwa lapha esiguqweni awubazi umgcinizolo wena enza ukuthi awumazi intambama uthe mayiseya esiguqweni wafika wathini noNkulunkulu bavumelana ngani uthi kumbuzo wami munye uma usufika lapha usubuka amabala komunye ibisho incwadi ethi ungabheki ugongolo esweni lomfowenu qale ususa ugongolo esweni lakho njengoba ngila batwana balalele nonke bangcwele mzwane kwakhulunywa indaba yokuthi njalo kukhulunywe ngezono zabantu ngizokuthiwa ngivalelisile ngoba angizile mina la ngizokhuluma indaba izono zabantu kodwa ngizokhuluma ngobuhle ngabubona kuShembe mengikhuluma ngezono zabantu abazokhuluma yini ngesami ngoba kukona konke ukuhlala kwami la nginezono zami ezingihaqile ngani zophuma kanjani kodwa mengikhuluma ngobungcwele mhlambe abanye bazoguquka bathatha ubungcwele obashunyelwa uShembe uma sengibhajiwe mhlambe ngibe nenhlanhla ngime esangweni athi uyalunguza mhlambe yokuthi ey'ngilozini nakuShembe athi baba ngilanje khona into ayikhulumayo ngashintsha ngasanguluka ogibeni likaSathane ngabuya ngaba ngowakho ngiyacela ukuthi akusekho nokukodwa ngathi mubuka ukuthola akwenza kodwa kumina ngithi angimbiki khona okuhla akwenza kodwa ngisuke ebini nganamathele emazweni akho angisho ukuthi ngikhuluma lokhu ngoba mina ngifuna ukuthi mina ngumuntu kaNkuluNkulu kodwa ngilandela iseluleko esithi uma saba kaNkuluNkulu asingatholakala uze kuhlekwe ekhoshini engikuyona kuhleka ukuthi nginaphaza abantu bakaNkuluNkulu abangathatha isinqumo nami ngibe nginephunga lami awakho amaphunga ubani okhuluma ngawo ubani okhuluma ngamaphunga akho khuluma ngobuhle bakaNkuluNkulu wakho ukuze abantu babone uNkulunkulu wakho uma ukhuluma ngephunga kuzonuka la uhleli khona khuluma eze ngiqede kodwa ngisho lutho ngoNkulunkulu ya angithi imvungu uNkulunkulu khuluma nje ngeinto zabantu khuluma ngabafana bamithisa izingane zabantu awukhulumi ngokuthi uShembe wasiluleka ukuthi asibe inhlahla ukuthi ku23 kwenziwa nje sinje saqala ku23 akahamba ngu23 lo muntu usubhizi uyamnaphaza ugibela phezulu wena khona imithetho ka23 oyiphulile
awukhulumi ngobuhle kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu athi noma onile kodwa kunye nguthandayo kuyena wathi mayefika kubantu wafuka wakhuluma ngobuhle bomuntu uma kufanele angene ezulwini akabanga nomona unomona kodwa nawe ungcolile futhi cela ukufaza mfundisi nayi incwadi yobungcwabo 18 ngesikhathi sevoma nthapha ithi thina ibhalwa ubabamkhulu umprofeti ithi thina siyavama ukusola abaholi bamanye amahlelo sibasole phambi kwalabantu esibaholayo niyabona abantu labo enibaphetheyo bayeza ukuthi kanti abaholi bayethukwa nabo bezwa ngawe wena mholi wabo kusasa bazokwethuka sobuyela kuyona sobuyela kuyona yebo sibonge lapha umvangela umlaba namaNazaretha abathi wonke amanazaretha mawabe munye njengebumba likasimende sibonga kakhulu sesibuyile futhi sisazoqhubeka nayo indaba esiphezulu kwayo la sibheka khona ukuthi uphawu lobuNazaretha kade sayifunda lencwadi engathi uzoyiqala phansi imfokamandla lencwadi yongcwabo ukuthi thini isihloko ngokukhuluma ukhombise umlomo wakho kuphume into ekhombisa ukuthi wena umntwana kaNkulunkulu yes isihloko sakhona kuthiwa izimfundiso zikaShem imfundiso kaShembe isikhonzi isigaba 18 ithi thina siyavama ukusola abaholi bamanye amahlelo sibasole phambi kwalabantu esibaholayo niyabona abantu labo enibaphetheyo bayeza ukuthi kanti abaholi bayethukwa nabo bezwa ngawe wena mholi wabo kusasa bazokwethuka wena ngoba ufunde kuwe leso sono sesiyothwala ngubanike sona mfazela umfundisi lapho ukuthi Thembe wayengayikhuluma indaba othi ugxeke amanye amahlelo noma ukhulume ngesono sizale ngesono somunye umuntu uthi uyashubela lento leyo yokugxeka kakhulu umphambi wabantu or sesitimeleni or kephi abantu bese bengakuphikisi hayi ngoba bengakuzwa bayakuzwa kodwa bayakuhlonipha bakholiwe bayakuhlonipha wena ukholiwe uthuka inhlamba bona bakholiwe ngoba bayakuhlonipha bathule bangakuphenduli kuze kufike la behla khona inkinga isuka mase behlile ngoba sebezokhuluma nabanye ayithi uyemsebenzini ethi hey labantu bakaShembe bawukuthi yazi awusabizwa akusashiyo ukuthi lo muntu wakaSambuthi lo muntu wakaShembe esitimeleni kwawukuthi sekungcola bani igama likaShembe lele lingcoliswa ubani imina kade ngikhuluma lapha ya ngigxeka abantu ngibagxeka kodwa egcineni ukuthi ukuShembe so mina abukho ubuhle bukaShembe engikukhulumile lapha alukho uphawu awusahlukene nalabo kuthiwa bahambe bema enhlanganweni neindlela bekhuluma indaba kaNkulunkulu enhlanganweni kuze babukwe abantu ngoba kufanele noma ukhuluma enhlanganweni neindlela kodwa kube khona abakuzuzayo abantu awukhulunyela ukubukwa ukhulumela ukuthi udlulisa umbono kaNkulunkulu namhlanje bakhuluma ajabulele ngo TikTok kodwa izinto ayikhulumayo mayingena emadlebeni ziyawangcolisa azihlanzi inhliziyo yomuntu angithi fana nalento umfundisi masihambile saye emlindelweni sifika sikhwele phezulu kwabantu ngencwadi sizoduduza emva kwalokho siyaphuma bayangihlohla abantu bathi hey wabashaya bengoshaya abantu yilapha ake ngidlule ngiye kwenye indawo yeah sikhuluma ngokuthi manje into eniphethe enithunyiwe ibonakala kanjani kaNkulunkulu into kaNkulunkulu iyahlonishwa ibekelwe imigomo nemithetho abantwana bakaIsrael ngesikhathi bethunjiwe akaze bafisa ukuhlabelela ihubo likaJehova endaweni engahlatshelelwa kuyona eke sithola incwadi esho njalo kwathi bethunjiwe kodwa bathi la kwathi ihubo likaJehova lihlatshelelwa kumdedele kuthiwa umdedele angene ihubo likaJehova lihlatshelelwa etempeleni kuthiwa mbongeni uJehova maNazaretha ngokubelungile
alihlatshelelwe enhlanganweni neindlela bathi ke abantwana bakaIsrayeli amahubo 137 ngasemfuleni waseBhabhiloni laba bethunjwe khona sahlala khona sakhala lapho sikhumbula iSiyoni simaphi iSiyoni sethu Siyoni sethu semzini oyingcwele wasekuphakameni ila kukhona umuzi oyitshe lethu asisakhumbuli thina ngoba ila kwabekwa khona imithetho sisaba ukuthi masikhumbula khona sizofika kubhalwa imithetho esingasayigcini sesithi kungcolile kuphakameni kanti ungcoliso ukuthi imithetho asisayigcini akukona kuphakama ongcolile ithina abaphuli bemithetho asiqhubeke amahabhethu sawaphanyeka eminyezaneni phakathi kwawo ngokuba abasithumbileyo bayacela ukuba sibahlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi kithi sihlabeleleni elinye lamagama seSiyoni namhlanje usuthola abantu bethi simenyiwe kuthiwa siyogida gidi kaNkuluNkulu njalo like entertainment labantu abasimema ukuthi sinyogidi bona abadala sihambe siyosontela emahlathini bejaha ubhombele eqala lokukholwa sibavumela manje basimeme siyoba entertainer sesikhohliwe ukuthi umgidi awuyiyona entertainment umgidi umthandazo mewuchaza umnikazi wawo uthi akoti lapho umoya wakho usuhambile usuzinza ukuthi uhamba phezulu manje awusezwa noma ungahlathwa ibhodlela uthi ngaleso sikhathi akothi makukhonto ekuhluphile emoyeni bese uthi uNkulunkulu wasekuphakameni sondela kimi ngilambile sondela kimi ngiswela ukuthi nokuthi uthi noma kanjani uyobe ngekho umube eduze wakho ngoba umgidi uyawusaba asiqhubeka ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sibahlabelele igama nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabeleleni elinye lamagama seSiyoni namhlanje ihlabelelo ngathi ngelinye ilanga ihlabelelo ngoba zumhlatshelo ingakho Shembe ubaba wethu osezulwini la ekhaya yazi khonto ngekho kona ngicela ububheka ubaba wethu umbuso wakho mawufika ngaphezulu kwalo usithethelele amacala kukhona lokho sibathethelele uthini uShembe mekhipha lokho uthi akufunakala isikhohlisa uNkulunkulu ngoba ngeke sibathethelele ubaba wethu osezulwini ngicela ubheke sofunda masengiqedile hlabelelweni yeah siyahlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na thina sibuza ukuthi sohlabelela kanjani ihubo ngoba leli isihlabelelo kunomhluko phakathi kweculo nehubo nesihlabelelo ihubo usukunyakazisa amabutho owawuhleli nawo unyakazisa amabutho okunqoba uyahuba lapho isihlabelelo kusuke kukhonto ehlupha umuntu umnika umhlabelo wokulapha iculo linokhi G C elokunandisa abantu limandlebeni kunomehluko manje masihlabelela ke labantu babeda babahubele ihubo lokunqoba ihubo laNkulunkulu bafuna ukulithatha abalenze lapho yona sithatha ihlabelelo kaJehova namhlanje izingane ukuhlabelela kuphetha amabhodlela ahlala batshelwa izitha mawukhuluma leyo nto umfundisi umkhulu umbuzo umfundisi uMngomezulu wade ukhuluma ngayo ethi kwakudlalwa ngabe ezikoleni akababize nje athi oza mfana kaShembe oza lesihluthusa kaShembe awenze lento yenu le uzobukisa kwazakufika impi yenkolo ngakufica mina la emqhawe ngakufica twacula lento yakho enza wagcina isikhulu umuntu owesihlupha lapho ugide phakathi kwabantu ulahla ngithi basho nje sasebancane bayangilahlisa lolofo sasigida phakathi kweingane kucwala amantombazana kubo line yenziwa inhlekisa lento kaShembe namhlanje labantu ababenza inhlekisa sokubona abaniqhweba badozana inzoyenza phambi kwabo zonandisa la ihlabelelo zafika nezingilosi ayifikanga nokhokho bethu ayifika zafika nezingilozi kuShembe ngiqhubeke nencwadi yeah uma ngikhohlwe wena Jerusalema masingikhohlwe isandla sami sobunene ulimi lami linamathelolwa ngeni lami uma ngingakhumbuli uma ngingaphakamisa iJerusalema
phezulu kwentokozo yami enkulu noma ngathokoza kanjani kufanele mangithokozile ngithokoze ngomyalo wasekuphakameni ngingagajwa injabulo bese nginikela ngehlabelelo sikaNkuluNkulu. Khumbula Jehova usuku lweJerusalem. Anisakhumbuli yini ukuthi sonta endle nje ingenxa yabo. Basho njalo abantwana bakaIsrael. Bathi khumbula Jehova usuku lweJerusalem. Ngenxa abantwana bakaIduni abathi dilizani kuze kube sesisekelweni sabo. Abashongo nithini? Abashongo ukuthi akudilizwe. Bathi yini yona le? Baze bathi kubabilanga umeqala. Bathi nawe futhi uzohamba ulandelela abantu. Ufundile. Labantu babelandela uyihlo ngoba engafundile. Namhlanje sinqwela abantu bathi asizohlabelela amagama uNkulunkulu awanika isihlupheki. Inceke kaNkulunkulu owanika umuntu ongafundile. Namhlanje kuthiwa asizowa faker. Siwenze abe yifake enziwe yithina. Abe into engelutho sibhizi siyavuma. Ndodakazi yasebhabhelweni yakubhujiswa. Ubusisiwe ukuphindisela kuwe izenzo zakho wazenza kuthina. Ubusisiwe ubamba abancane bakho abaphahlaza edwaleni. Isiqalekiso sabantu abasicindezelayo. Isiqalekiso sabantu abagcinezela ama-Israyeli. Namhlanje thina sivumile sithi babenza kahle basicindezele. Buka sesiyadla ngalento into nento mewathiwa khona imali siyahamba siyothi mbonge uJehova kube lungile. Ulungele uJehova ulungele ukuthi sihlale nabantu abasicindezela. Kusuhubi kubola Jehova kubantu abasicindezela siphambene nomthetho kaNkuluNkulu. Asihlukanisile. Sahlukanisa. Ngoba ukufunga ushamba wakwazi ukusebenzisa umgidi futhi ukuyoshumayela. Kwakunjani? Engazukhuluma yena. Bekukhuluma umgidi. Khona abantu engababala khona insizwa nakusonkodla sibongo sabo. Eyabuka unkosazana umlapha. Nangikodla sibongo salensizwa. Eyayifit wangathi shaya boxing. Yayihlala enhlanzini. Ethi ayikho into eyangiphendula la ekhaya. Ngabona intombi engangenkomo isina. Sengikhohle ukuthi ubani sibongo salendoda. Olalele kubantu abakhulele kuphakameni. Yayihlala enhlanzini. Yayifithi nempandla ehlehlile impofu. Ngikhohla nje kancane. Ithi ngaphendula ukubuka unginakile emlabe gida. Bese ethi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Mase fika ngaphakathi. Ufika uyizwa kahle lento. Uthi walalela. Akuwona ingoma le. Le umthandazo. Uthi mina ngangibuka ingoma enhle. Uthi ngakithi ingoma ijwayele ukushawa izincezu zezinsizwa. Ethi mihlabu. Uthi kodwa ngabona intokazi inyakaza uqinisile ntombi. Uzoshunyayezwa ngomgidi. Namhlanje lo mgidi sugida noma imaphi nala kuchanywa khona. Siyawugida. Kuyadlalwa. Nala noma imaphi. Ithi inkosi yasekuphakameni ilanga. Uma ngaphosisi 1970 73-74 sisekamelisha asikho la ekam elinesikole lela elingalela site la kaphinda ngene la wagcila kune office lika Dlomo khona sibhizi ke sasithi practice nathi kodwa yayingaphezulu kwepractice sasingagidi kuphela sasigida sigide ebese umfoko akhoza sihlaleni phansi ebese sitshela ukuthi lo mgidi akuwona okudweba intombi ukuthi hayi benginyakaza kamnandi sengizoqonywa ngawo umgidi lo umthandazo asibuze ngamunye uneintombi engaka omunye usikhipha ngomgidi uyasibiza sojabulela ugidi sothi mase sifika sesigida ebese sibuzi ebese ekhuluma ngesono esingasikhipha kulomgidi ngoba njengoba sigida nje senzela ukuthi ngesonto uma kuthiwa umgidi wabantu bonke singene kodwa uma sesingenwe isono seyintombi sizophuma emgidini usiluleka lokho uneintombi hayi mina bhuti Musa ngina 4 angithi phela sikhuluma cathi ulova kanti ubukhiphile ubulova la uzositshela indaba kaShembe mina ngina 5 uthi lalelanike kulo 5 for now unayo indlela ukuthi uthathe wonke cha awugangi nawo hayi siyaganga asikhulume lento kungabe ngathi singcwele sizophuma kanjani esonweni uma singasho ukuthi sonakala nathi ngelinye ilanga
kodwa izwi langena ngaphakathi lasakha ukuze ingane ingasho ukuthi ngesikhathi sakho azathi ngesikhathi sakho sethu kwaba mnandi kodwa namhlanje kubhlungu ngoba usazi noma kwehlela izingane zakho kungenxa yemkhubo wayenza kwezinye izingane na kohlela izulu njengoba sithi isihloko Mesabeni uJehova izizukulwane ukuthi silungisa izizukulwane ke manje ngehlisela ububoyise kubatwana kusezizukulwane nesesithathu nesesine kwabangizondayo umuntu ashawe uma uhlasela ingane yomuntu uyakoyenza into ongezoyenza yona ngoba uma uya nayo othandweni kunomehluko phakathi kothando nenkanuko manje na ke sifundiswa la ukuthi asithande singakhanuki uyasifundisa lokho uthi kuhle thandanani kodwa ningayi enkanukweni ngoba enkanukweni khona indoda yakhona indoda yenkanuko ukhoza lo ya ukhoza lo umusa ugcina ngithi ugcina unqumalo bangilalela abasekuphakameni bakhumbula ugcina sitshintsha isibongo nikhuluma ngisho ilokhuza mubona kushaya unyawo olukhululeke kanje lapha kwakwindoda yayithi asigide kube kuhle sikhombisa ukuthi sigidela uNkulunkulu asingalibeki ihawu esho selibekwa singalibeki ihawu phansi ngoba uthi ushembe ngehawu uthi ushembe ngehawu lo ngehawu uvika izitha ngeshoba uyasichiliza kusho ukuthi ihawu eseyisondele uyafika ngeshoba uyayichilizela umgido okugidela abantu kodwa uyawubona mfundisi umuntu mayisefuna ukwenza okwakhe okuhlukile ngoba ufuna ukubukwa yena azaphuza phoso ngisho uswini ngoba usefuna ukwenza okwakhe kubukwe yena yedwa ukuthi ayi uhlukileke lo usenza nje okwakhe noma kuphuma insizwa zibe mbili zona zingabashiye nje zodwa ngoba manje sebe abasagideli uNkulunkulu ilento ehlele siyikhuluma mfundisi ukuthi umgidisa ubona uyiuniform abantu benza into eyodwa la ekuphakameni uyalibona unyawo manishawa lapho ukuthi cha izonke zenza into akekho phuma yedwa awufuna ukubukisa akekho ufuna ukubukisa ukuthi umbonile kodwa usibani bani ubaba bonke labantu bayafana kuthiwa kodwa uyibonile into kaNkulunkulu yebo naqala sasibona le kwakhona insizwa zakomgqamo kwakhona izinsingi zemagilabo kwakhona obaba Agrippa wakithela ngena umncomo wakithi kodwa kulayini wakhona wawuthi muzobuka ubaba uIthawu ngala ubona abanye ngala owathi zalinyathela unyaka zalinyathela awunqoma umuntu oyedwa wenzale ngekhono lakho ubenza bonke babe bahle ukhombisa ukuthi uPaul kaNkulunkulu emgidi uyabothi labantu lento bayifunde kumuntu oyedwa bonke ngifunde amazwi enkosi ilanga encwadini zika-advocate uMnyanto lobu bufebe obungayindawo bokuba umuntu agange nentombazane engazukuyithatha ayinakhi lobu bufebe bungcolile kakhulu nokuba intombazane igange nomuntu engezogana kuye yilezo izinto ezixosha uNkulunkulu phakathi kwabantu nokuba umuntu akhulelisa intombazane uma sokuthiwa akayithathe ebese ethi akayifuni yilezo izinto ezicabanisa abantu noNkulunkulu uma kuthiwa akahlawule akasafuni ngeke ngiyifundeke ngiqhubeke kodwa lento engisho njengamanje sifakaza kakhulu ngenkulumo yomnikazi webandla ukuthi umnikazi webandla wathini ngalezinto ngitheke enye into ayikhombisa uNkulunkulu umuntu kungangena esontweni kwakuukuthi mayefika uyise wentombazane abantu hawu akhulunywa nentombazane la athi ubuka ngaphesheya esitolo afika umuntu nenkosikazi yakhe ifaka inkehli uma kuyile yenu esiyishuthekwa yayingawa phansi usegobe angithi yeni yashuthekwa manje into oyinhloko uma ezogoba njengamakhosikazi esiwabonile ingawa phansi usegobi nendoda ifolile ibambelele edolweni indoda ihlonipha umuzi ekuwona unkosikazi uhlonipha indoda yakhe uhlonipha nomuzi kodwa indoda ihlonipha umuzi nasekhaya layo kuzothi misifika ihambe nalokho
ngeke uyibone leyo ndoda ishaya unkosikazi. awukwazi umnumzane Yeah. kaNkulunkulu Awukwazi kuba umnumzane emzini kaNkulunkulu. Namhlanje abafana bafaka izandla emaphaketheni. Emzini kaNkulunkulu engikhuze lokho. Emzini kaNkulunkulu alishawi ikhwele. Kodwa sengeke ngezinqaba kukhala isigubhu kugidwa kusemgidini kuvunulwe. Abantu mase begida sebetshela bagida kakhulu. Kushaya amakhwele fiyo. Imaphi la? sekuyindlaba Leli ikhwele limaphi kulesihlabeleleni isigidayo limaphi ikhwele alikho alishawa ngisho emzini kaNkulunkulu ngoba ngisho ngokwesintu nje ukushaya ikhwele endlini nasegcekeni alishaya ngake ngakhuluma ngizoyiphinda le ndaba yophawu ukuthi abantwana bakaNkulunkulu banophawu yakhulunywa umfundisi uNdelo ephuma eGoli uthi wayephuma eGoli kade sabatha khona mayifika lapha ya anikezwe inkonzo ke tempelini angisazi liphi lokishi eGoli ayithe isingenile inkonzo impela sekufundiwe nje yaqala ithe mayiqala kwaqhamukeni indoda yaza lensizwa yaza yasifika ihlala ngaphandle kwethempeli ayilona iNazaretha yasifika ihlala ngaphandle kwethempeli waseyaqhweba umfundisi wathi hayi ngeniseni kwase kuphuma enye insizwa la yaphuma yayakhona lapha ya iyongenisa lo yomhlangabeza ukuthi akangene ngaphakathi yathi insizwa hayi ngilungile ngila hayi kwase kuyalokhuzwa ke bamiyeka kanjalo yangena inkonzo yaqeda yaphela kwenziwa konke kwanikelwa kwaqeda kwaphela kwaze kuphunyelwa ngaphandle awu ndoda kwathi wangena ethempelini wanqaba kwenze njani hayi isiyachazela ngo hayi mina ngusibani izisho isibongo hayi into engiletha la unkosikazi wami nango umasibani nonkosikazi usathukile nje ukuthi hayibo ngimshiya endlini nje lo ngihlale ngimshiya futhi ulethwa yini elokhuzeni uthi hayi we madoda ngithi angizobona lento le esingakhela umuzi wami bengikisihlalela nje thina nomkami uyabona nje lemizi engenamthetho nje imizi nje ephila isilokishi egolike nje kunento yakhona nje umkami wayesethathwa elamakhosikazi asonta la ahamba naye hayi ngingayithandi lento abuya athi uyahamba ebusuku kuyiwa ko14 hayi seqala imkhuba lo mfazi kodwa manje inkinga yami hayi yamdlinza kodwa nginenkinga eyodwa umkami useshintshile umkami mayengilethela ukudla usekuletha ngetray akasasho ukuthi nakho ukudla kwakhe ekitchen mawulambile mangifika hayi ngifaka lapha ku microwave uzobona kodwa futhi nendlela emlethela ngisho ngafika mina late uzovuka ngisho akuthulele yena angenzele angihlathe phansi anginikeza amanzi lo wase amguqele uthi nami sengiyaxaka ukuthi usasho lokho nje ukuthi lo nkosikazi uthi nami sengiqala ukumsaba manje lo nkosikazi uthi ufuna ukungenzani lo nkosikazi athi konke yaphekwa hayi uthi ngake umuntu mase ngihlonipha kangaka usethi baba kumina asangibizi ngegama uthi yonke into nje ishintshile hayi uthi yonke into sengiyenzelwa ngeke ungathu futhi leso simo saleyo ufuna ungenza yonke into isishintshile nje yonke into enza ngayo usehlonipha ngithi mina hayi uzoshintsha sibuyele phela kuleya nto engiyazi uthi kwamina sengiyamsaba manje hayi ukuthi umsabani akasazi nafanele kamphathe kanjani umkakhe manje ngendlela uthi hayi musu kwenza kanje usenesithunzi unkosikazi naye uyena umtshela ukuthi musu ukuguqa yini manje cha baba kahle amthakazele asewona wayista lokho hayi uthi manje ngizobuka uthi ngifuna ukuhlala kahle njengoba ngihleli la ngaphandle uthi ngifuna ukunibuka kahle ngihleli la nginilalele kahle nginibuke nonke njengoba ngila manje uthi ngiyayibuka lento hawu kanti lento ifundwa la nala isontweni kuyaguqa
ubuka phela manje amaNazaretha noma ethandaza ayaguqa into yala uguqa yonke into yala nje yenziwa kanje hayi ngoba umkami uthi ke manje sengithanda ukuba neunderstanding ukuthi why enze kanje ivelaphi lento senginibonile na le yena lento yokuguqa nje bimthusa kabi kodwa manje usebonile ukuthi iprocedure yala ekhaya ukuthi kukhulunywa kanje nabo bathe bephuma beza kuyena bathi hawu sawubona baba amadoda amanye hawu afika guqa kwaguqa amadoda eze kuyena esazombingele wabothi hayi man impilo yakhona la imfundiso yakhona uthi manje ngiyayithanda lento uthi cha hayi ngengizobona ukuthi umngami cha ngiyamkhulula ke namhlanje kahle angisenankinga ukuthi no wenza lento ilento ke sishoyo umfundisi ophezukwa ukuthi uphawu unkosikazi usefike nophawu likaShembe ekhaya ngezenzo zakhe akashonga ukuthi baba asamse esontweni amphoqa hayi akashonga ngisho nangesizolo akalibekanga ngisho ukulibeka ukuthi awuphela baba soke sivakashi lento kisho abantu asoke sivakashi esontweni cha akazayisho indoda emlandelile athi ngifuna ukuyobona ukuthi yini leni yenzayo lapha ngani ngobuhle obenziwe amakhosikazi amaNazaretha imfundiso ayifake kumkakhe uthi ngizobuka lento engakhela umuzi like uShembe ngokwakho umuntu oyedwa kwakhe kumuzi uvuka isimilo ngoba nje badesha umfundisi enkosi ukuthi into exosha uNkulunkulu uxega kwezimilo esizweni sakithi uma kuphawula uNkulunkulu alukho uma ke ngifika phambi kwabantu mina ngimile lapha sesitimeleni kephi ngikhuluma kabi ngitshela abantu ukuthi leli ibandla nje liyahlambalaza abantu benhlamba abantu bakaShembe abantu bezofuna ukuyisonda akekho manje abantu bakaShembe abantu benhlamba abantu abaphoxayo bathuka lapho kodwa laba abantu laba engibashoyo basegoli bakhe esinye isithombe le ndoda ngisho emsebenzini ikhuluma ngomkayo yeyibo hayi washintsha unkosikazi wami hayi ngeke ngoba uyazi enye into eyishoyo thamba ngikhumbuza indaba leyo ukuthi lalukhona uPaul ngaphandle like umuntu mekade umuntu umazi kodwa mase umuntu wakhetha inkosi wabhajadisa wombona ngisho ebunzini ukuthi iNazaretha le zikhona impawu engaphandle kodwa futhi zikhona futhi nezingabonakala engaphakathi ngeke futhi nenkosi la ngikhuluma ukuthi kukhona ukubeka inwele ngokubeka nje inwele ube nesihluzo ekhuluma indaba kaSamson baningi abantu abaneyintayela ushaya istyle ithi kodwa oyibeka ngokukholwa uba nomehluko uba nophawu ithi baningi abantu ababeka inwele la kodwa eyibekela inwele kodwa oyibeka ngokwesifungo uba nomehluko akufani nomunye umuntu ake ngifundele encwadi sikhuluma ngonkosikazi manje kufuna konke sikufunda abaseKorinte 7 asifunde u13 uyakhuluma la uPaul asiqale ku12 kepha kwabanye kusho mina akusho inkosi ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo yena ke evuma ukuhlala naye angamlahli nomfazi uma enendoda ekholwayo yona ivuma ukuhlala naye akangayishi indoda ngokuba indoda engakholiyo ingcwelisiwe ngumfazi nomfazi ongakholwayo ungceliswa ngumzalwane uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile kepha kalokhu bangcwele kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe makahlukane naye uma umzalwane noma umzalwanekazi kuboshiwe kokunjalo kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula ngokuba wena mfazi wazi ngani ukuthi ungeyisindise indoda yakho nawe ndoda wazi ngani ukuthi ungemsindisa unkosikazi wakho ithi ke miqhubeka ithi kungenzeka imisebenzi emihle eyenziwa unkosikazi esekhona indoda ingakhona azuza indoda yebo ngokwenza kahle ngemsebenzi engazange athi baba uvakashe esontweni
indoda izichaza ukuthi ngiyokwenzani lelisonto leni. Eke sicaphune lencwadi ekhuluma ngalento esiyibonayo. Yeah. Ukuthi izenzo nokukhuluma ungaqoka umNazaretha kodwa ukukhuluma kwakho kukuphika. Ungathi wena uyikholwa kodwa ukwenza akho kukuphika. Izenzo ezinkulu kakhulu. Asifunde kunengubo le ngiyifakile. Izenzo. Kwabahlanzekile konke kuhlanzekile. Incwadi kaTimotheyu wokuqala ngiqala endimeni ka15. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. Kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekileyo. Kodwa kungcolile ingqondo yabo nonembeza wabo. Kungcole ingqondo yabo nonembeza wabo. Bavuma kunyana abakholwayo ke. Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu. Kepha bayampika ngemisebenzi yabo. Bengabe nyanyekayo nabangalaleli. Nasemsebenzini yonke emihle kabasizi lutho. Okudala bangasizi lutho ukuthi bathi bayakholwa. Kodwa ukukholwa kwabo kuthi konke ngcolile ngoba benza ilutho oluthandwa uNkulunkulu. Imisebenzi yabo iyaphikisana nokuthi bayakholwa. Futhi ungathi mhlambe mfundisi umuntu oyefuna usizo lukaShembe nje loyo. Ngenkinga enayo. Ngikhumbuza intshumayelo le eyakashunyelwa umfundisi uConce le yaxama oxashe emanzini. Yeah. Ikhumbula le yaxama oxashe emanzini. Ukuthi kukhona ukuthi uthi uyiNazaretha kanti mhlambe ngicashile. Uyabo. Ngizocasha nje lana kuhamba kuyiveze nje ubusho umfundisi uthi hamba kuyiveze uthi ungawufaka uNazaretha uyibeke intshebe usibeke isihluthu mhlawumbe uzuyisike neindlebe ngoba ufuna ukuba namabala ngaphandle ofuna ukuveza ngayo ukuthi ngingumNazaretha uyabo kodwa kuzobonala uhamba isikhathi imfundiso nezenzo ezibe sizikuphika yabo ukuthi hayi no igama nje ukuthi lo muntu iNazaretha uphawu kodwa lukho. Indlela yokwazi ukuthi umNazaretha uyini. Yeah. Ifoto liyini. Ngelinye ilanga ngokungazi umNazaretha kwakuJanuary. Ngaleso sikhathi mokuJanuary insizwa lezi zakithi lapha phansi kwentaba zakonyuswa konodwengu kaWosiyane nakoShangase zayikhuphuka imizila kwakungathi umshado. Zifaka amahemazo zicuphile neintombi ifaka imgalofo yazo ifaka yonke into efaka ziyobukela umgidi. Umgidi wawufana noKhisimusi phezulu kwentaba indlangakazi. Mayifika lapha ngikhuluma isimangaliso. Mayifika lapha le insizwa zizofika zijoyine emgidini. Umfowethu nje ozalo umncane wami uMazungu weyushaya umgidi ayikho inhlobo wedlula indla isuthi mase shaya umgidi ngoba ekhaya sasijwayele ukugida kodwa ke uthe mase efika entabeni weyushaya umoto cha ngathi lo wahlubuka nje lo wekhona kanti akaze ayikhethe inkosi mase sehla ke omunye ahlwithe enye insizwa ngeke ngisho ukuthi yapi ayithinte nje ngobhoko ifaka umNazaretha wemfowethu sihamba nawe lensizwa siyayazi sithi umalume kuthina sihamba nomunye sengaze kuvelte yapi leyo nsizwa menge ngisho sasihamba nobani wemfowethu lolu bhoko lakho awathi liphathwa kanjani ebese exolisa lo ebese lalela ke ngikutshele usho uyawuthinta umNazaretha uthi nje ukubona sifakela amaloko abafazi nje akucha akawazi umNazaretha baningi abantu abanjalo njoba sifakela amaloko abafazi nje mangacela manje ukuthi sishayane uthini lo muntu uthini lo muntu ulima lokupha into esivelile la ukuthi lo muntu akezile ukuzokholwa khona okwamdonsayo mhlambe wegula mhlambe wadonswa intombi wabona intombi ezinhle kunenhlala kahle wayesethi ngoba kuneyintombi ezinhle angihambe ngiye kaShembe
wayesekhohle ukuthi musuthe uyiNazaretha wagqoka umNazaretha kunemgomo yokugqoka leMnazaretha yaxolisa lensizwe and ngephutha ngiyayazi lensizwe exolisayo isigagayi kodwa kwathi ngoba sikhulele phansi konxumalo sikhulele phansi komkhulu undikimba abantu abathi ngikhuluma ngabantu abaziwayo kanyuso ukuthi laba mokuthiwa kukhona impi okukhala insizwa mzane bephuma ebuthweni twaba khetha inkosi bathi usalahlekela uShembe wasiyala lensizwa ke ilolo hlobo lomuntu olaziwayo nje endaweni kambi strike ukaziwa ukuthi inkunzi malanga iyashaya kodwa ngokuthi ukukholwa ukubone kubantu abahlele eduze kwakhe akaze bezwe bekhuluma impi ngiyacatha ukuthi mase standard ayi mkhulu ngibona ngathi bakhona bangakholiwe lapha kunini kodwa ngibekezelele ukuthi ngazi nina ngibona uphawu ngoba uShembe ngambona kunina kodwa ngibona ukuthi bakhona wawukhomba mina ngase ngikhumbula indaba kaBhombela mesuke endabazo yeah sesikhohlwe phezu kaBhombela yeah ngenzela sathi uMnazaretha uyini uBhombela mesuke entabazwe usuka sokukhona abanye ayesebashumayezile abanye mebuyela wafika batshe ukugqoka uMnazaretha nganoma athengela yena noma ayithengela lonkosikazi ethi inkosi ilanga lonkosikazi ke lo wafika wathengela ubabamkhulu yeah wafika wamgqokisa yeah lonkosikazi ke unenkonzo angena kuyona kodwa ulule ukuthi ongena enkonzweni esabathayo kuthiwa ke wahamba kule nkonzo meke wanikwa inkonzo lonkosikazi meke wahlabelela kwenzeka imanga endlini abantu bahlanza izono bahlanza izifo kwenzeke yonke into wagcina umkhokhele ibuzo thayi akayona nje ingozi kumfundisi lo muntu osenamandla angaka wame namandla angaka ngigcine bona umfundisi ukuthi ibandla limiswe ukuthi khona lo muntu nomoya wakhe afika tshela indoda yakhe hayi baba akuyikhuluma indaba yalo nkosikazi yini edala benamandla kunathi athi umfundisi hayi le ngubo ayigqokile kusho ukuthi wazi umfundisi cha asimtshele ayikhumule mase efika bathumele siyacela ukuthi ngesabatha elizayo ungabusayigqoka le ngubo yakho ngoba iyona le ngubo yakhe enamadimoni lamadimoni akhala kubantu aphilisa abantu lawa aphilisa abantu kuthiwa inamadimoni kodwa kuphuma amadimoni inamadimoni kanjani ebaleka mikhona le ngubo wayesebona lo nkosikazi ngizokwenza njani kuzofuna ngiyikhumule impela ngoba inkinga yami uma ngayikhumule ngizosabatha uyedwa ezweni la uyedwa bese plana ukuthi noma kanjani ngesabatha ngiyayikhumula le ngubo uthelele ebusuku ithi inkosi mikhulwayo ithi unkosikazi onenhlanhla uthe mase plan kuyikhumula sethe ngiyayikhumula uthe selele ebusuku kwafika isibonakaliso wayibona ehamba endaweni enhle wangayibona ngihamba endaweni enhle nje kodwa ngiyigqokile into enhle uthi wahamba wesezwa kushintsha iphunga kwanuka iphunga elimnandi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle uzwa lelo phunga uyabona ukuthi useyakuyena kuphunga elihle manje uthi wasondela wesebona igate elihle ekude uthi kukhala igubhu kukhala zonke izinto ezikhalayo zikhala kahle uthi zakhala zadlula ezayikhala emhlabeni uthi wasondela uthe mesondela kuleli sango lase liyavuleka lithe malivuleka sase siqhamuka isilwane sasezulwini uBhombela isitimela samampondo siza sinamile siza kuyena uthi wafike wama kumiwe phambi kwesango ngikhuluma njalo ngoba umqoka bomNazaretha uthi ke uBhombela ke nawo umntanami usunqobile usuzowafika kulomuzi uthi yebo baba sengifikile uyinqobile zonke izinto yebo baba ngoba sengifikela ngiyinqobile uthi wayeselethe isandla uthi ngithema ngikhiphe isandla sami ukuthi ngiyasondeza wayesiyasifinyeza sibuyisele emuva uthi wayesiyaliwa uthi mesifinyeza wayesiyayisola lokho ngoneni
ngihambe bisho njalo inkosi ngihambe kanjani wasifinyeza isandla mesifinyeza isandla yayisithi inkosi awumntanami iphi ingubo yakhe emhlophe uthi wayesemflathela wahamba uthi wayesekhumbula ubengakayikhumuli ubesethe ngizoyikhumula useyikhumulile ngokwenhliziyo le ngubo ke iyona lokukhulunywa ngayo kwesinye seyihlabelela ukuthi uzodinga umphefumulo leyo ngubo uzodinga umphefumulo leyo ngubo uyasithola soba kwembatha ukwembesa umphefumulo ke sesifunda izwi lezulu isihlabelelo kwezamaNazaretha 147 izwi lezulu lizwakele emhlabeni wonke lizwe nini bantu nonke alikhethi noma munye liyababiza bonke abantu alikhethi noma munye izintaba nemimango ziyesaba lelo zwi elomeme elimeme izizwe zonke alikhethi noma munye liyamema bonke abantu izindunduma ngobuningi bazo ziyakubikelana ziyoba nelikhulu ivuso ngokufika kwaleyo mini balekani bantu nonke iyesabeka leyo mini ozanini webadingi ozanini webasweli lengubo imbathwa obani imbathwa abadingi nobani nabasweli enisweleni enisweleleyo ngubo yokwembesa umphefumulo liyakufika lelo langa uzodinga umphefumulo uzodingiswa ukuthi awuyimbathanga lengubo umNazaretha awuyona ubona abanye makumakhaza esewusonge emadolweni emboza amadoda omunye semboza inyawo ngawo imboza umphefumulo akuyona yokuvika amakhaza akuyona yokusaka njoba seniyiqamba amagama nje ingabe umphefumulo uyayazi nilamagama eseninike lengubo emhlophe akuyona ingubo le umthetho wayo ingubo yokuthi ibe ship kunazo zonke izinto ibe ship njengo 23 no 14 no 25 ngoba kuvinjwa abantu ezulwini uma umuntu esezofika esontweni nimhleke nithi ugqoka umNazaretha wakudala umphefumulo wakho udinga umNazaretha wakudala ungalingi ke wena indoda yakho mingakuthengele lokho 1005 ubuso uthi bazongihleka abanye asiyili kuyobukisa isistatus nje ya nanokuthi phela mfundisi liyathuthuka nje ibanga phela sizothi thina hayi thuthuka uNazaretha ukuthi thuthuka uNazaretha ubhasobe thuthuka ekwesabeni uJehova hayi ukuthi thuthuka ekushintsheni imithetho kaJehova ukuthuthuka akukona ukushintsha uthi bulala umfundiso nomthetho ukuthi ukwenze kakhulu kodwa endleleni uma kuthiwa iba neMnazaretha u7 iba na 14 ungenani kodwa ubungashintsheli lutho ungashintsheli lutho manje ifana lento nalento kuthiwa impucuko impucuko yadala abantu kuthi makufika ucream kuthiwe uma umnyama awuphucuzekile phucula ibala lakho bemhlophe yagcina singena nasebaleni zonke lezi zinto ezintsha ziyasihlukanisa noNkulunkulu ziyasilimaza ngoba akithi manje sizothi siyamodernize umfundisi uNazaretha awukwazi ukumodernize into yasezulwini ngoba akunasimodern ezulwini 6 modern ezulwini ake sibheke lapha ya ku Facebook page wethu sibheke lapha ya ku WhatsApp wethu ukuthi sinobani sizoqala la ku Facebook ku Facebook page mzamo sigwaqabhuleni uzimele cele waseTafelkop uManqoba Phiwifa Mpanza Philani Zulu Zamani Christopher Mseleku Lumza Tsotsi Siboniso Sibo ibone sinabo la kuyinanda 88.4 FM uzimele waseTafelkop utsanibonani mini sabatha ibenhle kwabangcwele ngila ePine Town eTohweni Manqoba phiwa inkosi Mpanza uthi amen inkosi inzuza somnice ngicela ukubuza ikuphi inkosi kulenyanga Zamani Christopher Mseleku Zamani uthi sibonge kakhulu Zamani eTafuleni Nanda sibude heavyweight thethwayo
uthi amen. Sibheke lapha ya kusikhumbulo ekuphakameni khona ukuthi sinobani ukhona Mahamutsa lapha yangimbonile Mahamutsa usewusibethe ziyashintsha insizwa madoda Rago and Sibethe ukhona lapha ya Mdumba Samkelo Dlamini Roni Nkosi Thula Sizwe Mshengu Nkosentsha Sokhela Bheki Intshangase Lima Jozi Khozi ake ngifundeke la nangu uRago and Sibethe uthi ukuthula ngikhona nginilalele Bheki Intshangase uthi ngilalele Thula Sizwe Mshengu uthi ukuthula kwabangcwele nami ngikhona ngilalele Nhlanhla Ntuli uthi mina esabatha mayibehle kwabangcwele lapho e-studio hayi cha le ndaba yesikhumbuzo sikababa mkhulu ishubile khona into umfundisi wenkosi yakhulume ngayo bekade zikhulumela kukhona into umfundisi wenkosi ekhulume ngayo bekade sizikhulumela nenye insizwa engalona eNazaretha uhighlighter into okhulume ngayo ngesikhathi sixoxa ukuthi kunomehluko phakathi kokukhuluma indaba kaJehova uyalabantu nokubagxeka ubenze bezizwe ngathi abayilutho ngokubagxeka ngoJehova ithi lensizwa mayilalele abanye beshumayela izwe ngathi bayabhidliza kunokwakha kuyasho ukuthi lolu hlelo lukhuluma indaba kaNkuluNkulu izinto enizithintayo zijule kakhulu siyabonga umsebenzi umuhle enwenzayo iqhubeke njalo ushembe anigcine amen Nhlanhla Ntuli lo awu Mphemba siyabonga ngiyafisa mhlambe khona ubuza ukuthi kuphi inkosi ukuze ngichazele indlela esihleli kuyona angazi noma isikhathi ngizosithola awuthi ngiqedele eqala la uthwala kaMashu uthi amen ngikhona kwaMashu sibone futhi ubabuhlongwane eNewland East uthi umfundisi wenkosi nobaba uSambothi ngifakazela inkulumo ngomgidi eyangehlela ngo1968 ngathathwa umngani wami waseNanda ngaseposini owathi asiyobona umgidi wasekuphakameni lo mhlobo wami wayengelona eNazaretha ngeze sekwehle izinyembezi ngoba into engangiqala ukuyibona ngathathwa izinsizwa zesikoti kwasuka uthula nangibabuhlongwane uthi naye waphendula umgidi waphendula yiwona uthi waphendula umgidi umgidi uyashumayela indaba ezinhle kadladla la amadladla lo uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele indlebe ngibekile inkosi ibusise izwi layo indaba ezinhle kuneyincwadi ayithengile la ekusafanele ngakho iplan ukuthi uzoyithola kanjani ngoba ungala ePine Town sizobona iplan isoyenza kanjani nangu umuzi mchunu ukuthula bobaba bethu icela ukwengeza ukuthi sengathi mawelamela umzalwane esonweni ig ephuza engazivezi kuye ungazivezi kuye sithela angakuboni ukuze angabaleki ukuyokhonza ngoba esesaba ukuthi isono sakhe sesiyaziwa muthandazise unxuse uThixo amnqobele muzi mchunu uthi hayi ongcono ucasha wena ukuze angasabi ukuze enkonzweni ngoba wambona kodwa ucashe ngomthandazisi nansi voice note la ake sizwe abantu baka-DStv premiership players of the season hayi players of the season ibhola ekuseni kanje ikhulunywa ngebhola ekuseni kanje ngeke network ngenzeka ukuba uyithumela izolo ithumele isingena manje yaqinisile inetwork yakwenza lokho yehlo amen bobaba siyabonga izimfundiso zomqali wendlela uThixo anibusise unathi miya lo sibone futhi hayi umzamo la angazi nayo noma idelay ile message yakhe le voice note awutsizwe
imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Ngiyabingelela Thabo Takasamboti na baba umfundisi Mhlongo. Siqhaqaphuleni ngilalele ngila emsebenzini ezingestate. Kodwa ekhakulendo dimaphethene senkosi ugwala. Wakithu. Indlebe ngibekile nje kwaze kube lelo hora lesithupha ngiyabonga danki. Hawu siqhaqaphuleni hayi wena wakithi la inanda FM hawo. Wakithi ya mfundisi khona kade khona obuzile mhlawumbe ubuze unezinhloso. Simchazele eqala. La mesithi sikhumbule kuphakameni sikhuluma ngo1910 kuze kubo 1976 bese kwenzeka nje kungene. Akukho la njengoba sisesikhathini esithi thina la inkolelo yethu sesikhathini senkokhelo. Manje sicabanga ukuthi asikuphendule kahle. Umuntu owazi kahle inkosi la ikhona umshumayeli wethempelo kulona. Ngoba thina njengoba siyilanje wathina sihlukene ngamatempeli. Sihlukene futhi mhlambe nango kwezindlu okweinhlelo. Kodwa la sihlanganiswa ukuthi sihlushwa ukuthi ngokuhlukana asayikhuluma indaba kaShembe ehlangene. uNkulunkulu usimemela ukuzokhuluma indaba ka1910 kuze kubo 1976. Ngakho ke ungaboni singakuphendula sikuphendule ngoba asazi ukuthi umuntu asazi futhi ukhuluma ngayiphi njoba sisenkokhelweni nje usho yiphi inkosi ngoba kuthina amakhosi maningi njoba emaningi nje avunywa isikhathi okwaprofetwa ngaso owathi wesenkokhelo. Ngicabanga ukuthi ke noma ukuthi abokuyinhlosona ukubuza kwakho kodwa ngicela wazi ukuthi thina la siwahlonipha wonke kodwa asinakukhuluma indaba yaseginyezinye la, asinakukhuluma indaba yasekuphakameni ngaphakathi la, asinakukhuluma indaba yasebuhleni la, sikhuluma indaba kaShembe eyimunye. Uma futhi mfundisi ke ngidlula makuumuntu ongelona iNazaretha khona labantu athi ngifuna ukuyonikela yabo naye mhlambe bazomsiza abanye noma awuthinta iNazaretha eseduze kwakho olaziyo lizokusiza. Okunye ngifuna ukusiza abantu kubona uyilalele into othunywa kuyona. Mokuthiwa hamba uye eGold Hotel uzomthola khona. Akuthi mokuqhamuka umuntu ethi hayi eGold sokwabheda hamba eThekwini ubusuye eThekwini. Ngizama ukusho into nje mokufika oyihlomkhulu bethi hamba uyonginikelela ebuhleni. Kungafiki mina ngithi hayi ebuhleni sokwabheda yegenyezini. Mokufika uyihlomkhulu ethi hamba uyonginikelela ekuphakameni. Kungafika omunye ethi ekuphakameni uShembe waphuma khona. Akekho uShembe waphuma ekuphakameni. uShembe wasekuphakameni. Siqhubeke kuyona yonke indlela ekhona. Mokuthiwa yethembe ezinhle iyakhona. Sishumayela le nto isikhathi senkokhelo. Ungalaleli mina ngoba mina ngikhuluma kanjalo nje ingoba ngakha iqembu angakho umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Kingsfiso simuthisa abantwana wena sesivala ngawe ke manje naye imbungisi isixosha. Amene studio emini yesabatha mayibenhle kwabangcwele ngihlele nane kodwa ngibanjwe umkhuhlane sengathi inkosi yomusa inkosi yasekuphakameni uBhombela ngangikhumbula angiphilise. Angene egroupini athola ukuthi kuphi esikwenzayo. Ikhona igroup ka WhatsApp usithinte sikufaka egroupini ka WhatsApp khona nezinto eziphilisayo ukuthi mabe nomkhuhlane kodwa ke ngizothi mangifika mhlambe ekhaya ngizokwazi ukuthi ngiyifake nala ku Facebook kuze abantu abanomkhuhlane angazi ke noma impimbe yomile angazi ke ngoba iyaphekwa lento ke sekuze kwayisabatha ungayipheki ngesabatha ukube bekuyizolo bayaza bayitholile izolo bakwazile ukuthi baphile sengiphilile nje mina ngiyiphekile izolo akwazile ukuphela asivaleliseni inkosi yomusa ibe nani nonke imini yesabatha ayibenhle kubo bonke uShembe ahambe nani umfundisi uMhlongo lo inamba yaziwa iyatholakala ikhona na Facebook ibhaliwe 0606131515 number kamfundisi 0606131515 uzoyithola ku Facebook page Mwandla. Isabatha elibusekile kuwonke abalaleli namaNazaretha wonke
inkosi mayivumile futhi sophinde sibe nethuba ngesabatha elizayo. Ngiyabonga. Inkosi yomusa inibusise nonke abayema einkonzweni, inkosi zihambe nabo. Uthabo kaSambothi lo inkosi mayivumile kusasa 6 ntambama ke ku9 ebusuku asilungiseni. Siyabonga. Comando,